kabsat ag pukis tayo. Pukisan tayo manibagat tayo tapno pumintas ka no. Ayan. Okay. Let's start now. Ayan, gupit time. Ayan. First step. Ayan, siyempre sagay-sayon tayo tapno pantay-pantay. Ayan. Shout out na iti barber shop. O, ayan. Trim tayo lang. Bawasan tayo lang di basit. Ayan. Medyo natadum dahil ito kartib. Ayan. Viewers na kita. Comment below. Ayan. The problem is my Ayan. Ibu ko na ninyo. Tak na ka mo ta. Trim tayo na rin tapno pumantay. Yan. dapat tindahan ba na? Doon pa kami sidaon na ko. Doon pa kami sidaon ba na? Kasi sidaon na kami mukha natin. Ayan. Double check natin. Para makita di atid dug na putdan tayo uli. Yan. Alright. Thank you for watching. Ayan.